tubahaye ikaze muri iki gitondo cya kare cyo kuri uyu wa kane ni ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Ni update nshya zikomeje gutungurana ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niki cyabaye ku ihuriro rya AFC M23, niki gikomeje kugenda cyavansa mu mikorere ndetse n'imitekerereze y'iri huriro rya AFC M23. Haracyarurije n'ibibazo byinshi mu baturage nyuma y'uko inyeshyamba za AFC M23 zivanye mu gace ka Kipesi gaherereye muri teritwari ya Rubero, aha byabaye mu ijoro ryo kuwa mbere ndetse bikomeza no ku gicamunsi cyo kuwa kabiri, ndetse magingo n'aya ngaya biracyari ikibazo. Ni ibiki byabaye? Ni ikihe kibazo? Ni mu gihe guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanatangaje ko hari abantu bagerageje gucengera muri hoteli umugore wa perezida w'icyo gihugu acumbitsemo mu ruzinduko arimo i Washington, aho bashyira amajwi ku gihugu cy'u Rwanda. Byifashe biti ni munyemerere, nubwo ibi byose biri kuba ndetse bikomeje kugenda bigaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba, ibintu biracyakaze cyane cyane muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu. Ni mu makanya gato turi bwakire n'umuroko Infoma aduye ibyo nido y'ibikomeje kugenda biba ndetse n'ibikomeje kugenda bigaragara. Reka mbashimire mbifuriza amahoro y'Imana mwe mwahisemo kubana natwe, namwe kandi mukiza ku murongo wa Kigali Rio News. Nta kindi musabwa uretse gukanda subscribe, mugakanda like, bityo mukiyongera mu muryango mugari w'abadahwema kumva amakuru acukumbuye kandi yizewe. Nje muri kumva kandi tuye gukomezanya ni Damien Umugisha, ndetse ku murongo wa telefone turi kumwe n'umuroko wacu Infoma Bwana Bizima. Bwana Bizima, waramutse neza? Mu gitondo cyiza. Yego kuri twese, ariko bintu byakaze byahinduye isura. Mbere yuko tujya kuri frontline, uranyemerera tubanze turebe bikomeje kuvugwa yuko umugore wa Antoine Felix Tshisekedi w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba yagejwe amajanja, ariko bikaba bitavugwaho rumwe. Ni byatangajwe na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yatangaje ko hari abantu bagerageje gucengera muri hoteli umugore wa perezida w'icyo gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo acumbitsemo. Ni mu ruzinduko arimo i Washington, ashyira mu majwi u Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya yaraye abwiye abanyamakuru ko bamenye amakuru y'abo bantu bataramenyekana, ndetse ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irimo gukorana bya hafi n'abategetsi ba Amerika, bariyo ngo amakuru arambuye y'ibyabaye amenyekane. Muyaya ntiyavuze niba abo bantu barashoboye kwinjira mu cyumba Denis Tshisekedi acumbitsemo. Uyu mugabo nta gihamya atanze yumvikanishije ko ibyabaye bishoboka ko ari uruhare leta y'u Rwanda yaba ibifitemo. Avuga ko Kinshasa yashenye neza umuvuno w'ikinyoma w'u Rwanda mu zindi gahunda zigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu butumwa yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X, uru rwahoze ari Twitter, asubiza kuri videwo yatangajwe n'ushyigikiye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bivuga ko yerekana abakorera leta y'u Rwanda bashakaga kwica Denis Tshisekedi. Ruto Asimwe wungirije ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika yabinyuje abigereranya ndetse binyuje abigereranya n'urwenya, ati ninde ujya kwica ari mu modoka ya ambasade. Yongeyeho ati
muraho gukora uko mushoboye kose ngo muvugwe mu mitwe y'inkuru idafite akamaro. Asimwe yashimangiye ko hoteli ari ahantu hagendwa n'umuntu uwo ari we wese keretse niba ari mwebwe mwenyine mwari mwasabye kwibamo. Denis Nyakeru Kisekedi ari Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yitabiriye inama yiga ku iterambere ry'abana yatumiwemo n'umugore wa Perezida Donald Trump, Melania Trump. Ni inama yitabiriwe n'abagore b'abaperezida batandukanye barimo n'uw'u Burundi Angelina Ndayubaha. Ibi bikomeje kuba ikibazo kandi ibyateje urujijo. Ibi ngibi bikagaragaza ikibazo gikomeye cyane gikomeje kugenda kibazwa n'abatari bakeya mu bikorwa bigiye bitandukanye. Nubwo ibi byose biri kuvugwa, biravuga yuko n'ubundi inyeshyamba za AFC/M23 zikomeje kugenda ziva mu bice zari zarafashe kandi zikuyemo. Ni ikihe kibazo kiri kubera ku butaka bw'iki gihugu? Ni munyemerere turebe kuri Frontline, turebe uko situation ihagaze, turebe akantu ku kandi, turebe ibikomeje kugenda n'ibikomeje kugenda bigaragara, aho ibintu byahinduye isura ndetse abantu batangiye kwibaza se n'iki cyabaye muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Bizima rero, urumva ikibazo cyabaye, uranyemerera utujyane kuri Frontline kugira ngo tuze turebe icyo Ubufaransa aho bwataye muri yombi Maître Jim ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ese n'iki yazize? Bwana Bizima, abyifashe bite? Yego, amakuru ahari cyane cyane aramutse kuri gitondo cy'uyu munsi ni amakuru y'uburyo M23 iri kuva mu bice byinshi cyane muri aka gace ka Ruberu, kandi ubona ko byari ibice by'ingenzi ndetse ibice yanafashe bigoranye cyane kuko hari benshi bahasize ubuzima mu ngabo za M23, ku buryo iyo ubashije gusa naho uganira nabo ku basirikare batoya bayoborwa, nabo ubwabo barakubwira ko iki kintu kidasobanutse ndetse ubwabo batacyumva, ariko ari ingabo zigendera ku mabwiriza kandi bahawe amabwiriza n'abayobozi bo hejuru. Amagingo ya abasirikare bato bataramenya icyatumye habaho gusubira inyuma. Icyo bo bakusubiza iyo babajije barakubwira bati niko bigenda, twahawe amabwiriza yo gusubira inyuma, ariko n'ubuyobozi bukuru ni nabwo buzi impamvu yabyo kuko ntayo bigeze batangaza. Ni ikintu gikomeye cyane ubona ko kitakiriwe n'ingabo ntoya ziyoborwa cyane, bijyanye n'uko ibice basubiyemo nta mutekano bizeye cyane, y'uko FARDC itabagabaho ibitero bikomeye nk'uko cyabaye byagenze muri uyu mujyi wa muri Sud Kivu wa Uvira. Ubwo bakimara gusubira inyuma mu bice bagenzuraga n'ubundi batigeze bahwema kugabwaho ibitero na FARDC, aricyo kintu biteze muri aka gace, kuko uduce bamaze gusa naho batakaza mu gusubira inyuma ni uduce twinshi. Ubona ko harimo agace ka Bukununu, Nyasenge, Musiya ndetse na Katondi. Ni uduce tugera muri 6, harimo n'utundi 2 ntavuze amazina, ariko ubona ko bari kwerekeza mu gace ka Arimbongo na Bingi, kandi utu ni uduce dufite mbi kandi situation yayo ntabwo iba nziza y'aka gace, kuko inshuro nyinshi bakiri muri ibi birindiro batarafata utu duce bavuyemo, n'ubundi bajyaga bagabwaho ibitero cyane ku bandi ba FARDC, ndetse bikababangamira cyane kuko ubona ko uduce tw'ingenzi bifashishaga cyane mu ntambara n'ubundi basa naho badutaje. Ni ikintu rero gikomeye kitarasobanuka neza cyane ku mabwiriza yabayeho kugira ngo batakaze ibi bice. Bivuga ko Amerika ishobora kuba yabijemo cyane bitewe n'inyungu z'ibi bihugu by'abazungu ndetse
uruhu rwera batandukanye bafite ibikorwa muri ibi bice, ndetse hakaziramo n'umutekano nanone ujyanye n'igihugu cy'Ubugande nacyo gisa n'icyabigaragayemo ko kitifuzaga ko M23 ikomeza kwiyongerezaho ibindi bice muri iki gice, isa n'isatira gufata ibice byinshi mu bice bisa naho bigenzurwa n'iki gihugu, bijyanye n'uko cyafite inyeshyamba kirwana nazo, kandi mu buryo bwa diplomasi haba hari amakuru agaragaza ko n'iki gihugu gifite uburyo cyabona indonke, kandi ubona ko cyasaga naho kigiye kwitambikwa na M23. Rero bikaba ari uburyo bwa diplomasi, harimo ibintu byinshi cyane byabayeho, gusa naho binjirira kugira ngo bafate imyanzuro ikomeye yo kugira ngo umutwe ubashe gusa naho utakaza ibi bice usubira inyuma, kandi ni ikigaragara yuko bishobora no kuba nk'ubuziraherezo mu buryo bwo kutazongera gusa naho basiga muri ibi bice, kugira ngo bigarurire ibice byinshi muri aka gace bagenzura, kuko ubona ko impamvu yabateye gusubira inyuma n'ubundi hari ibihugu byinshi bifitemo inyungu cyane muri aka gace, kandi ari nayo mpamvu ubona ko byanze bikunze kongera kwa divasinga ari ibintu bidashoboka. Rero ni ikintu cyabayeho ntaramenyekana neza ibirometero bari busubire inyuma uko bingana, kuko ubu bataragira ibirindiro binjiramo, ariko amakuru ahari ni uko bigaragara ko duce bari buze gusa naho bakoreramo defense mu buryo busa naho aribwo busatirizi bari bafite ari aka gace ka Mbongo ndetse na Bingi, kandi ni mu birometero birenga 30. Rero ni ikintu ubona ko kibayeho, ariko amahanga menshi ndetse n'abafite umwanya wo kubikurikirana bagiye bagarukaho cyane, kandi ubona ko yabaye nk'aho bitungurana, bijyanye n'uko utu duce twafashwe bigoranye cyane ku rwego rwo hejuru. Yes, Bwana Bizima, waruducire ido n'ido ibikomeje kugenda biba. Ibi nubwo biri kuba se AFC M23 yagiye iva muri utwo duce, imirwano yaba yahagaze mu bice bigiye bitandukanye. Yego, muri aka gace nta mirwano iri kubaho kuvaho ku gusubira inyuma kwabayeho, kuko igikorwa cyakozwe na M23 ku manywa y'ihangu, kandi ubona ko bagerageje ko imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibigo by'itangazamakuru byo hirya no hino ku isi byabashije gusa naho byibonamo mu buryo bwo kugaragaza ibi bikorwa. Ariyo mpamvu benshi bari kubivugaho rwinshi, bavuga bati ashobora kuba ari ikintu kidasanzwe M23 yateguye kugira ngo isi yose ibibone, bijyanye n'uburyo bashyirwagaho igitutu cyane cyo gusubira inyuma muri ibi bice, kugira ngo base naho bababera muri ubu buryo bwa kugarura amahoro muri ibi bice byo muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, mu buryo bw'amabwiriza bagenda bahabwa n'inzego zo hejuru. Rero ni ikintu ubona ko byanze bikunze kiri gukorwa, ariko kitihishe mu ibanga rikomeye cyane ku mpande zombi, ku buryo ubu nta musesenguzi wakubwiza ukuri ko ikiri kuba hano ari cyo cyitezweho kugira ngo kimenyekane neza, ariko deployment za M23 z'izi force zavuye muri ibi bice zibashije kubona aho zijya, aribwo amakuru ashobora gusa naho amenyekana neza icyabateye gusa naho basubira inyuma naho amabwiriza yaturutse. Yes, Bwana Bizima, nkundira turebere hamwe ibikomeje kugenda bigaragara hafi neza n'umujyi wa Uvira, aho bivugwa yuko ibintu byahindutse imberenge. Biragaragaza iki? Biravuga iki? Ese byashoboka ko kuba iziri huriro rya AFC M23 ababa barakuye ingabo mu bice bigiye bitandukanye ari uburyo bwo kugira ngo babashe no gukontorora n'ibice bakomeje kugenda bamburwa muri hano teritwari ya Masisi? Ibyo wabihuza, ariko biratandukanye cyane, kuko mu duce tw'ingenzi dukomeye ntabwo ari turi kurwanirwamo cyane muri Masisi kurenza aka gace basa naho ubuce batakaje muri Rubero, kuko twari uduce tw'ingenzi, kuko wabonaga ko bari bafite umugambi ukomeye wo kwinjira berekeza Butembo, ku buryo hari kuba basa n'abari mu marembo ya Kisangani, kandi ni ikintu ubona ko cyane cyari kikambiyeho ku rwego rwo hejuru na FRDC. Rero urabona ko byanze bikunze, nubwo bitarahishurwa, ari amabwiriza akomeye yabateye gukora iki kintu cyane, ndetse ko ari n'igitutu gikomeye, kuko ubona ko operasiyo zabo zari zifite umuvuduko ukomeye muri iki gice, kandi
zari zifite imbaraga ku buryo wabonaga ko FARDC kubakoma mu nkokora ari ikintu cyari kigoranye cyane, kandi bwari uburyo bwiza bukomeye bwo kwigarurira ibice by'ingenzi ndetse bihuse. Yes, Bwana Bizima se urabona ari iki kiri bukurikire nyuma y'ibikomeje kugenda biba? Umutekano CCLF yaba igiye kugaruka mu buryo, cyangwa nibyo wenda turi kumva nkatwe tuba tubirebera ku mbuga nkoranyambaga? Oya, nta CCLF ihari kuko urabizi ko FARDC nta CCLF ijyaho, nta nubwo igiye yubahiriza, kuko ibyabaye muri Uvira ntubizi neza ko gusubira inyuma kwabo aribwo habaye imirwano n'ibitero bikomeye cyane byo ku rwego rwo hejuru ku ruhande rwa FARDC. Aha ni amabwiriza akomeye yateye ibi, ariyo mpamvu ubwo ubona ko ingabo zabaye nk'izicika intege cyane, zavuye muri ibi birindiro byinshi zatakaje, ariko iza FARDC mu kugaruka zigenda zisa naho zisubiza ibi bice, zo zikomaga mu gatuza zishimira yuko zibashije gusa naho zihasubiranye nta maraso ahatakaje. Rero ni ikintu ubona ko byanze bikunze atari uburyo bw'agahenge cyangwa selfie yawe iri gukorwa muri iki gice, ahubwo yaba ari indi migambi ikomeye yaba yafatiwe kuri uruhande rwa M23, kandi narwo rukayubahiriza bijyanye n'intego z'ibyo bashaka kugeraho, kuko ubona ko nta FARDC mu gahenge k'amahoro igisa naho yubahiriza muri iyi mirwano yose iri kuba muri izo operasiyo ziri muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu. Yes, ubufatanye bwa leta y'Ubufaransa ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inzego z'iperereza z'Ubufaransa aho zataye muri yombi umuhanzi uvuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bita Gaby Juma, uzwi nka Maître Jim, ukurikiranyweho ibyaha birimo gutera inkunga imitwe y'abagizi ba nabi. Jim avuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yatewe muri yombi akigera ku kibuga cy'indege cya Paris Charles de Gaulle kuri uyu kuwa 25, aho n'ubundi ikinyamakuru cya African Intelligence cyatangaje ko ibyaha akurikiranyweho bifite aho bihuriye no gutera inkunga amatsinda y'abagizi ba nabi n'iyezandonke. Gandhi Almas Juma wamamaye mu buhanzi nka Maître Jim cyangwa Jim, ni umunyekongo wageze mu Bufaransa afite imyaka 2, akurirayo, ariko inshuro zose yagerageje gushaka ubwenegihugu bw'iki gihugu ntiyabuhawe. Ni umwe mu bacengewe cyane na politike y'urwango ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yageze ubwo yandika indirimbo ashyiramo amagambo asebya perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Maître Jim yanamenyekanye mu bikorwa byo gukwirakwiza imvugo zihembera urwango n'ihohoterwa ryibasira abatutsi muri filimi Imbarankuru yakozwe na Netflix. Yareruye aravuga ngo ntabwo urwango rw'abatutsi waruhagarikisha umutobe w'amacunga, ndetse ashoje aya magambo yakoze ikimenyetso cyo kurashisha imbunda, akangurira abantu ubwicanyi. Ngayo nguko rero nuko byari byifashe, aho leta y'Kinshasa ndetse n'abambari bayo bakomeje guhura n'uruva gusenya. Bwana Bizima, hari ibikomeje kugenda biba ndetse bikomeje kugenda bigaragara, ariko twaba twibagiwe kukubaza, sinzi nimba hari ibyo tutakubajije kugira ngo updating abakunzi ba Kigali Real News. Nasa noho nerekera wenda mu gace ka Uvira muri Sud Kivu, bikomeje kugaragara ko operasiyo ziri kuberayo. Operasiyo ubona ko ku ruhande rwa FARDC ikomeje kugwiza ingabo muri biriya bice cyane, kandi isa naho ikomeje kugenda ikora ibintu bimeze nka test yo kugaba ibitero mu buryo bw'ibanga kandi gahoro gahoro, ariko igikorwa cyose kiri kubera muri aka gace M23 iragikurikirana 99% ku buryo wibeshye gutera intambwe mu cyerekezo cyose aturukamo muri Plaine de Rusizi
ari kumukoreraho ikintu gikomeye cyane, kuko ibi nabivugira nk'uko mu masaha y'igicuku mu ma saa 9 ndetse ubona ko hari n'igikorwa cyagaragaye ku gicamunsi cy'ejo, ingabo z'u Burundi zabaye nk'aho zishaka gusa naho zinjirira mu bice pozisiyo za M23 zirimo muri hano muri Plaine de Rusizi, ariko gasa naho M23 nta kubakinisha iri gukora muri ibi bice, kuko uwo ari we wese ugerageje gusa naho atera intambwe yinjira mu birindiro byazo bamurasa bivuye inyuma kandi bakoresheje imbunda zikomeye ndetse ku rwego rwo hejuru, ku buryo biba ari nk'agasopu ikomeye cyane, aho ubona ko ari itsinda ryari rigizwe n'ingabo z'u Burundi ndetse na Special Forces ya FARDC, babaye nk'aho bagaye ibitero mu buryo butunguranye cyane, bashaka gusa naho bayibye mu buryo butari busanzwe cyane, kuko icyo gice cyajyaga gikunda gukoreshwa, ariko M23 ibaroshyeho amakompora y'imbunda ziremereye cyane mu buryo bwihuse cyane, kuko ubona ko byabaye nk'agasopo cyane bimaze kugaragara mu minsi yose itambutse, ko usa naho wese agerageje gusa n'asatira ibirindiro bya M23 muri Plaine de Rusizi bamukorera ikintu gishya gisa naho ari nk'agasopo baba bamuhaye, ku buryo ubona ko igikorwa cyo kugira ngo FARDC zase ritangiza imirwano muri iki gice cya Uvira bizaba ari nko kwiheba, cyangwa ari nk'igikorwa cya nyuma bakoze mu buryo bwo kusa naho bavuze bati ni tubasha kubatsimbura barava mu birindiro byabo barimo tukigarurire, cyangwa se tubashe gutakaza ibice byacu ndetse birimo n'uyu mujyi wa Uvira. Yes, Bwana Bizima bikomeje kuba bibi cyane, ariko uko byagenda kose njya mbwira abantu intambara iki ibibazo byavuka iherezo ryabyo rirahari. Bwana Bizima rero, nimba nta zindi updates nyemerera tugushimire tukwifuriza kugubwa neza muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane. Murakoze cyane. Namwe bakunzi ba Kigali News, update zo nagahoraho, n'ubundi twongere tuze guhura mu masaha yacu ari imbere tuba updating, nihanganisha bikomeye abarwayi ndetse n'abari muri zone y'intambara. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.